I ko manawa ake anō te take e pānakia Elvis Teddy i te kōti ārohe o Tauranga Moana i te rānei. He aiki ngā whakapai i hautu mōrearea ia i tōna waka moana. Kia mōhiotia ai āna whakahe e pānaki te hiahia o te kāwanatanga. Kia taunahatia te papa moana o rau kumara i te tairāwhiti e te umanga hinu o Petrobras. Ko ngā perehimana anake te hunga i tūpono mai, ki waho te kōti i te atanei, i runga i te pōhehe, he kai porotehe i reira. But as we could see the result that nobody was here anyway. So really what was the purpose of so many people, police presence here this morning, unnecessary. But yes, the way they were parked this morning did show a bit of intimidation as far as I'm concerned anyway. It was misinformed, but it was also, how do you say, quite intimidating. Yes. You know, because I was wondering what was going on. E te marama o Aperira o tēnei tautonu, i te wā e porotehe ana a Greenpeace ki ngā moana o te tairāwhiti. Ko Elvis Teddy tētahi o te hunga i Hāmenehia, arā mo te taraiwa whakatumatuma i tana waka moana. Whai muri mai anō ana i tērā, e he atu nei ngā wā kua hoki mai tauatake ki mua tonu i te kōti nei. Ka rea Elvis Teddy i tū ki mua i te aroaro o te kai whakawā i tēnei rā. Ngari hoki i raro i ngā ture a te kōti e hara tērā i te hara. Hoi anō ko tērā hei tātana roia, arā a Glenn Dixon. Ka rongohi anō tēnei take a te 21 o ngā rā o tēnei marama tonu. A taua wā ka kitea i te ahunga pēhea o tēnei take. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.